Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai mai jalo hita, rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyerion, asada hita hurta mertonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombaku nur nami hubamu Tuhan, bari bagal ni pangidupimu, panramotionmu, sonai age pasirehononmu huban nami. Bani panorang sogoton mengelekkan nami hubamu, bani sulipukahkan nami, horja nami sigano pari. Perlu bima torang ham ura papikiran nai meriti hatamu, asiguk ibaga sapen taron na humbamu hanami, makorjahon tanggung jawab na pehon hamuban nami. Ibaga suaranakmu Tuhan Yesus Kristus nami, jalan rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, hata ni ne bata naga berigapan si ganupari bata, bani panorang sugot nyarion Jumat, tanggal 1 September tahun 2020, ay matersurat bani buku Yesaya 5:50 sada ayat 4 na makatahon sonon. Tangihon hanima maahu ale bangsa. Anja hanima bangsa-bangsa, pateleng hanima ma pinggol ni mabaku. Ay hunbaku do harohan ni tita. Anja ahu do pajongjong hasit tonganku. Gabe haliharon bani bangsa-bangsa. Kita haganupan Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Saur ibotoh kita haganupan bahasa Yesaya bintu 50 sada aima bagian Yesaya na isobut tene deutro Yesaya na ija situasi ni bangsa Israel sanggah ibagas habuangan Babel ope jana ibu bayi ne bata merhite hata on ase bangsa ai manangihon nai bata totu anggo isobut no kanai tangihon hani mamaaw ali bangsaku on ai masada parentah ni ne bata pangarahon kon ni ne bata hubadi bangsa ai alaniaha alani sadoka on sedo na lang adong pinggol ni sidea. Tapi pinggol ni sidea lang ipake laho manangar. Porlini pe ipake pinggol laho manangar, tapi sedo laho manangar hasitongan ni hata ni bata. Pinggol ni sidea manangar, aha nanyarusukon ni sidea si tangaron ni sidea. Pinggol ni sidea itangar, pita hubani, aha nagabe harusuk di sidea si tangaron ni sidea. Jana aima membahen gabe bangsa ai terbuang hubagas habuangan Babel. Totu on gabe singat-singat dohama agi hubata. Ala Kristen na manggulu bani zaman on. Jadi humbani bahat si tangaronta ibagas perguluhan taon. Dingat kita mah nomor sada si tangihononta aima sorani nebata. Jadi maningon marlajar duhita humbani bangsa ai. Bahasa bangsa Israel alani kegagalan ni sidea. Laho manangar. Laho manangihon hata ni nebata. Gagal doh masidia. Makorjahon aha na duk ititah kon nebata si horjahon ni sidea. Si buiso butonta gagal manangar gabe gagal do hita mangarusi hata ni nebata. Anggo do magagal hita manangar gagal mo hita makorjahon aha gabe harus ni nebata lani lang iarusi hita aha na hinatahon ni nebata kubata alani lang tangi hita. Alani ai manangihon ai masada sikap napataridakon keserusonta laho manjalo hata ni nebata laho mangarusi hata ni nebata sonai doho mani laho makaguluhkon hata ni nebata. Jana maningon doho mani takas masih perlu hita
ase manangion jana patelengkon pinggol ta hubani ne bata. Halani humbani ne bata do harokan ni tita. Jadi ibagas perguluhan tahun age ibagas gereja ini garata sonai age itu pun tupuan pe aganu pendutene adong aturan ni adong titah ni tujuan ni ibahin tita ai misal ni sonai negara ton maibahin undang-undang ase teratur perguluhan ni masyarakat. Nah sonai do homa ni ibahin ne bata ibere ne bata titah ni hubata totu tujuan ni aima ase hita manggulu ibagas malas niur. Jadi pardete hita tene ijon mahape ni halani ne batado harohan ni tita totu maningon do hape ni ihaguluh kon hita tita ni ne bata. Alani tita ni ne bata aima nama nugu-nugu hita tita ni ne bata aima nama mbubai hita ubani dalan nadop tinutap kon ni ne bata. Jadi anggo doma tita ni ne bata na membubai hita to tulang kahobi hita lang lepak lang salah be palakata sonai age pambahenanta jana maningon do humani lambin takas bata basa marhitikon ni tata ay mahumani ne bata pajongjongkon hasitongan nagabe haliharon lang pitah bata tumang lang pitah bani bangsa Israel tumang tapi pajongjongkon haliharon bani bangsa-bangsa. Artini ai hasitongan na binahin ni bata tita ni bata na totap manggulu itung-atungan ni perguluhan ta mambubai-bui halak doai ase dasma hubani haliharon ni bata. Jadi anggodom madas ibagas haliharon na humbani ne bata ijai mahapeni haganup hita mangarusi rosibui torang marpangida aha natin tapkon ni bata ai sasitong ni senglah ho mangago hita tapi ase ibagas haliharon na humbani ne bata ai ma torang hita maruhur torang hita mangidah namasa jana ibagas torang ni pikiran homahita mandopa kon haganu panai halani aha halani doma marbagal ibagas dirita titah nine bata halani ai maningon do HP ni ilati kita dirita jana maningon do HP ni totap ibagas pergulmiton ta sigano pari tangi hita jana ipardete hita ma tong-tong aha na hinatakon ni nebata hubata. Pondok haton kon anggo siol hita jupakan hapentaron hubay nebata totap mah hita sirsir manangihon nebata marsahap ibagas perguluhanta. Amen martongko mahita. Ajari ham hanami tongon bapa. Ase tangi hanami bani khatamu. Ase marhitihon ni khatamu. Jupan haboton apa hapentaron hanami. Jana labin turang motongon perguluhan nami. Anggo setotap hatamuin na ibayan hanami. Nagabi panondang ibagas perguluhan nami. Nagabi onjolan ni haporsayon nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, ibagas saganjang niron. Ipondos hanami ma guluh namion hubango. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduar matene. Saganjang nyereon. Totap mahita. Lambin roh tangini. Bani hata nine bata. Nagabe onjolan ni hapor sayonta. Saganjang nyereon. Salam.